Don Chris Yapan Longli Pentangka lag isi kipiki tim kar biang long tum katherak kacepalam chot pusi lit song rong parpen akoi kewan. Bukajan long child right protection na puthak cherok to kamay kangni. Langteng kang tena jok rong phorat saikati ki jiaphan kisung. Kardom pini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nanarju ikta bertang ton pen. Kedam tang jakhong ni phai hiniar ni di phulam ding atwar piari kedo rong pang thiralong district judiciary court ki kemji po amen pen kedam tang ningkan kep krip hopen rong gachu kep tharve jang phong thesoya poran kedo karbia tuma hemarit karbiang autonomous council pen eviction drive asai deng ponlo. Jongsi thekhe un e pulute tim kar benglong atum chari redet nangji jongsi man mi thekhe re pulutang ne tim kar benglong da chari redet nangji inundun asem atum longle chiri pharo isi hini an devaga bagan chesalam un pulute don kre isya phan longle chiri narkep an pipon un edaluma inut nut IEM inut nut CMC 100 bigha satum cherain robor bagan cheslamun atum fishery cheslamun garden cheslamun pulutang te alang atum dak inut nut phala tum chiri narkep yun emalatum non kachari bom tim kar benglong mate BJP atum aphan rad atum kapang thek pen kachirok to akenang sot kalite monon phi kengpak chibia thai aviderji lapen non jasemet pet la tim kar benglong lapen BJP jasemet pet la BJP po parti atum han mai tum kapang thek rat tum samela mek chirok tok pen kapang thek na kenang sot kali pulotang te labang so kar benglong ke monon phitum kengpak chibia thai vedeji bang so lam the laki kedam tang jakhong ni phai hiniar ni dipulam ding atowar arai kedo rong pang thiralong karbiara da phat karbiang autonomous council pen ke tharlia sai deng pen aphija khong ni phai ke thomar ni dipu rong supi RS hotel along song ing koira phisu se asong a convener lit song rong pharpen pherang ke phapona hut kaning je pon alam the bangso hut alang ni kaning je pon thu atengke bangso judiciary court a hem ki kimji aphan ke along ka prex tame pon der me dipu along amata longle ke joy do piglang Kupia thesi ningkan kep krip hopen ahem rit ke pathir tanga dimle ke tharle dam nang popusi pherangkia mailong ninjepon dang ma sia dang along prek la so CGM court pon mi kende people da karbitum ningkan kep hoke do dang dim thot ko bi pos da ke ponente along prek tere kun kente CGM court don kim ke lang la so ki kim ke longle phelang ama dang ke te along prek pondet mi kente dak dipu dong rai dana longle dang ke thesai lang kente ta pini kona si pon mang to amethang se bang rubber bagan no fishery ta ne garden no gaching a pharo chiri se lang tum selam de logente lasi tim kar bianglong jesemet BJP asong atum abangke karbia hotur karbia phan kapavir ji phansi claim chot puta lit song rong pharpen akoi bantu halada claimo longle khali ki dol tabra karbi karbagda ki thir tanga ningkan kep krep hokedo ba biri bitung chopame sumar kachali ben mang thir pame tum lada ki do nei ki bidan ne kena sotlasi tim karbi no jasemet pepla BJP po kachari tum ka alang tum ke karbia hotur lapen karbia phan kapivir dia phan se alang tum ke claim chot lapen alang li tum ke jong se alang tum la ando si claim on e polodang dal tum karbi pute hok hede nei alang tum ke karbi karbag so alang tum BJP so kali alang tum komane parti so kali parti ke pinido pena bawi karbia so pucheting ni det pen konane pen kiwang atuma phan kapat hela pen non khai hijanang bong kache pasung kache pawir abang ke monon phi phurkimo longta tengni un e lapen karbia khai kachiru kacharna pen amikri meglang ahir juno abang ke tim kar benglong kacharia tum doana tum no hogle dam tame laso hir juno ke duntoiji puta pherang kya mai long pen ningje ponthu isi ning duk me isi manghui me bangal le karbi karbaga so puchitini det si bang phana pathe karbi karbaga so puchitini det si alang tum bang komane phana pathe sum methang khei jana mong kache pasung ke methang khei jana mong kache ber halo so bange monon fit talage karbiang long purki molong tinun e lapen tum paprai de lapen nona sonson rat karbiang long rat ipi karbiang long labang so kachiru kasarlang ipi karbiang long labang so mikri karbiang long rat kachiru kasarlang halabang so kachiru kasarlang halo so hirjuno ke non tim karbiang long kachari tum do an alang litum ke ceklong solo na hok ta laso a hirjuno ke prayo ne laso hirjuno ka fit keng na hok dame dun toiji news report Karbianglong live Bukajan SDO civil atum chepatir piponsi jakhong ni phai clear ni Bukajan mini stadium holalong child right protection apu thaksi chirok togamai kepaman
Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen kachepahem phupon amayalong ADC Anup Kumar Brahma, Senior Journalist Mrinal Talukdar, Dr. Pilu Hazarika, Dr. Debojit Deuri, MEC Pavitra Rongpi, Bakajan OC Moblik Brahma lapen pinangkit hegiding kedotum chetongdul. Mayalong Bakajan LA angkang isi Child Right Protection alama puthak silam thanpon lapen Bakajan along isi Child Right Protection Constituency Kapinchong Ponji alam aputhakta kachingwai RD Pipon Rinti. Child puke amhang thekplot pen ningkan crane harkep arta an ke child mate usumar pusi lakha ponlo. Lasi usumara tumaphan kape mesenji pulote kado kawe kachirap kachito pet pen claim dam rapet nangji abang akenang sot. Lasi non pen labang suasai cengpon tanglo apotsi apora teng pen cherap dunji aphan chuningri pado ponsi mai mesen pen pichun ponlo. Initial Assam chapter Kazan children friendly prosecution initiative children friendly children or school drop out child against crime childhood right child abuse child trafficking और उद्देश्य लेकर निश्चित प्रोग्राम प्रथम बैठक निश्चित और आगंतुक दिनत करणीय बहुत আছে राइजर करणीय बहुत আছে मिडिया बंधुসকলৰ करणीय बहुत আছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি চেষ্টা কৰোঁ মোকাবিলা চিল্ড্ৰেন বনাবলৈ কষ্ট নহ'ব Bukajan pen anantirang Karbianglong live. Lakha ingkoi raphon nilip MEC constituency ke parlo dhola janmate dhola langsolong sai katiki rong phorat aningkanwang aningkachithe alangteng kangten phena jok sai kachuti gi jephan penangana kisung dolo bangso jok radatum adontin tangkachi rungpen hemasar nung kedon pensi langkapalia sai kedengpon Dholajan arong ke parlo tekela ingti arong singnot terang arong amreng terang arong langmang timung arong lapen sermon rong phar arong atum an chingrum petsi rong arlo hidi longle kido sai katiki arada tum an chingrum si langteng kang ten phuk adim hemasar nung kidip atin si keden pon Dhola lang sorat Karbiang Autonomous Council atum phan karju kang tung ke lahenlo irrigation asai kam aviloma Jongsi irrigation asai kam avilo pulote majok aphanta patin movelo bonta irrigation asai kam dolang pulote chukomar atuma phan sodak ben ingsai ponangji athe isai ka claim kliang thekke daksi klang danglo kedam tang ningkan hini penlo lahaya lang teng lang adong kahinu tangte irrigation asai kam pen akaprek upi asai si ke claim dabronglo niletum dak dhola janarat ki hidi sokatiki pensi kerengchot Lasi Karbiang Autonomous Council Tim Karbianglong akithei kiding CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe Bugajan LA MLA Dr. Numol Momin Nilip Local MEC Pavitra Rongpiatum Lapen BLCC Amaipu Winson Ronghang VDC Amaipu Proben Tokbi Nalitum Ninging Thir Epen Langteng Kang Ten Adim An Aklong An Nanglangra Nang Semar Pipon Det Hapusi Rong Phora Ratu Thurpak Pen Chuning Ripon ini dayak dong langsung mate dhola jana long rong kodo rong phora same sai ka tiki pensi ka chepare na tur sai de kasi labangso alur mate labangso lang aroy pera joksi ka du ka be same dak sai tiki lo lasi non labangso lang alur mate lang dong ka heno nikan ke khom dolo kasi nikan ni khom pena prang same ni tum department of fund same tum paklang lo lapen ke sarkar fund same tum paklang lo same ni tum han thana same alam boy na ke lo laso pena joksi non ni tum sai ka tiki je fund tum hidi khai hoi same ke koi dopik lo nang tum marapur twar pi long dam Heklongji, soal pilih hidi an same labang soal adong alang pensi dalam sai tiki konlo, same labang soal alang adong kehing nuk kena joksi sai tiki long leke koi tum dokter lo sok puru sok kami tum sai delo. Lasi department aso rapan lapen ke council semua kontak kategori hektik bang ke lahelo, nang letum kap jinten labang soal alang adong bana selam ponje panti sunuri lo. Tapi forma pelote nilitum ke sai ketiki arat sai de, lapen sok ketiki pensi keceparing sai de. Rong Popen Masuna litum rata theklong saro kasi baswalang dong mana MD kan litum rong phoke na kiti toibom
là tua có tin non bao giờ là cho lang luôn có non là cho nó sai lang đây lo thì mình chung cái phát triển tham mình ra sai bên đó thì cũng long đó thì là cho sai long nên chung sau đó cái nàng gấp thế gì màนี่คุมรักรองพ่อกันเลยจะมีวิธีการรองพ่อเป็นหนังตันอันน่ะมันมีเป็นเจ้าหลักโลลาไม่ใช่ที่เล่นบ่ Chuki hulapen Sonjit Group Karbi Anglong Live Kedam tang jakhong ni phai player ni arni kangsam por phai phli malong boga jana long Assam Jatibadi Yuva Chatra Parishad adum pen methanga sai hemalong pherang ke mai kangnipon Karbi Anglong District Committee mate AJYCP amaipu Jitu Phukon pen kachepai phupon amai long kaningje ponke niphai hini jakhong arni Diphulamding Road Rongpang thir kilometer phli along Karbi Arong don thongke bratrok ahem kipriya sai ke deng along ningduk piglo athei lahai ra datum tong se kot pen ajok konat lo ke dampo konat lo ke dopo lapen pinang atum ke sadlangta ke tok bom atum ta do lapen ke so atum ta do lahai kanghon kangjinso abe pin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke ja Dr Tuliram Ronghang kapin khat pen ahem arit kape free phun ke ningdono jin alam ajat punon apor pinangji lang apotlo lasi lahai atuma phan non tong se kot pen ke do din ke cho hormu lapen kirap pinangji pusi sodak pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan pachini ji jua kali Karbi Anglong Diphulamding Road Rongpang thi gaon ji election cholale tha uchet cholale tat ami kinu যুবছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছে চৰকাৰখন কাৰণ চৰকাৰখনৰ যি হাইকোৰ্টৰ এফেকশ্যনৰ অৰ্ডাৰৰ কথা কৈছে আমি মহামান্য হাইকোৰ্টৰ আমি সন্মান জনাওঁ আৰু আমি সন্মান জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি এফেকশ্যন চলিলে আমি গম পাইছোঁ যে কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি আছিলে এক্সাম চলি আছিলে আৰু তাতোকৈ আৰু এটা দুখৰ বিষয় হৈছে যে আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰোগীয়া এগৰাকী মহিলা আমি দেখিছোঁ হাতত চিলাইন লৈ পেলাই তেখেতে মাটিত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গছৰ তলত ক'ৰবাত পাতিত তেওঁলোকে এই উৎকট গৰমত পৰি থাকিবলগীয়া বিষয়টো আমাৰ অতিকৈ মনত দুখ পাইছোঁ কাৰণ চৰকাৰখনে আহোঁতে কৈছিলে যে জাতি মাটি ভিত্তি ৰক্ষা কৰিম lapen halapu jakhong ni phai ECR ni APHLC lamjai sarpo angtong itiga thar phat thangalam ji abe pin pen men police atum kinep kangnang ponchek abangke chelon lepin alam lasi sodak pen pin remlo lasi non ke thanga dai abe pin pen arenga hu paso se pin pen lapen aok apran mesen pen kilo sirak ji aphansi pachini তাৰিখে APHLC ji মুখপাত্ৰ আংটং ইন্টি কাঠাৰক যি এৰেষ্ট কৰিলে বা তথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তাত কিন্তু আমি বৰ দুখ পাইছোঁ কাৰণ এইখন এখন গণতন্ত্ৰৰ দেশ গণতন্ত্ৰৰ দেশত বাক স্বাধীনতাটো সকলোৰে আছে কথা ক'লেই যদি কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে যদি মনে হতা যদি কিছুমান যদি কেছ চাপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাংদেৱেও এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবৰ বাবে যুৱছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে Bukajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Kedam tang jakhong ni phai phli arni kangsama por Dokmuka Police Station kaparlo langhi nahi thiadung National Highway long bike pen dangke batra kachetong ahir kangtang ragajok bangke thom bike kachethabatum adimalong amat apran kedam nang
Kidamtang jakhong ni phai phli arni kangsampor phai throk malom langhin national highway thomkep ra throkalong ihum dangkep atrak bike phan kapatong pen kachithur pon thora jok adimalong amat bike along kachithap atum bangkithom adimalong mat aprandam nang joilo birta kelong pon ateng pen AS 09H 6581 abike kebang bomahut atheng no pen kebang AS 06 BC 6467 dangkep atrak ahir ingtang rakpen chetong derlo bangso ka chetong ahir kangtang ragajok bike aphan abangke truck pen tuwara long kachithur pona jok bike long kachithap bangke thomatuma phan abangke tuwara long achet pamandet anpin lo bangso long adimalong amat bangke thomatum abangke apran damjuilo apran ki damjui bangke thomatum lake nayan de artaningkan kretrok ritik Basumatari Arta Ningkan Crate Rock Lapen Raidiu Basumatari Arta Ningkan Crate Rock Pusi Pangthek Pon Kititanga Bang Arpum Raikom Sai Khietu Humponsi Postmortem Aphan DMCH along An Pondelo Langhin Pen Sarpangri Ingti Karbiang Long Live Pini prime time abirta bangke lapansi kangton iglo domi thakme kardong